Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Imperial produkcije. U ovoj emisiji recenzirat ćemo ekološke prednosti izgradnje montažnih kuća. Oblikovanje montažnih objekata nije više tako jednolično kao što je bilo na početku razvoja ove industrije. Napredak u konstrukciji uticao je na konačni izgled objekta. Molimo vas, pretplatite se na naš kanal i lajkujte ovaj video. Kombinujući različite sisteme izvedbe fasada i krovova postiže se raznovrsnost izrade modernih montažnih objekata. Savremenom načinu gradnje pristupile su mnoge firme i podržale brzi razvoj ove industrije. Tako danas osim stambenih na tržištu ima dosta poslovnih i javnih modernih montažnih kuća. U svijetu ovaj način gradnje sve više postaje projekat budućnosti, a predrasude o tome kako su to kuće kratkog vijeka se sve više gube. Ostala je samo navika gradnje klasičnim sistemom koja se u skorijoj budućnosti mijenja, a najviše iz ekonomskih i ekoloških razloga. Životni vijek svakog proizvoda zavisi od kvalitetnih materijala, završne obrade i zaštite, tako da se i u ovom aspektu gotove kuće ne razlikuju od zidanih. Nosiva konstrukcija montažne kuće zaštićena je od vatre i vremenskog propadanja na sličan način kao i konstrukcije ostalih oblika gradnje. Tako je novi projekat gradnje ušao i na naše tržište i sve je više prisutan u stambenoj gradnji. Ekološka prednost montažne gradnje. Održivi razvoj danas više nije nepoznat pojam, već je postao sastavni dio evropskih zakonskih standarda i način života građana. Građevinska industrija jedan je od najvećih svjetskih potrošača energije i zagađivač okoline. Ogromne količine betona i željeza koje se koriste u klasičnoj gradnji troše ogromne količine neobnovljivih izvora energije. Sa druge strane, montažna gradnja promoviše sasvim drugi pristup. Drvo kao osnovni građevinski materijal montažnih kuća predstavlja ekološki prihvatljiv izbor, ne samo zato što se za njegovu obradu troši dosta manje energije, već i što ima mogućnost reciklaže, a to direktno utiče na zdravlju okolinu. U montažne kuće ugrađuju se kvalitetni ekološki čisti materijali koji doprinose stvaranju ugodne klime. Dobra toplotna izolacija spoljašnjih i unutrašnjih zidova kuće smanjuje troškove grijanja. Proizvođači posjeduju ateste gdje se navode faktori toplotne provodljivosti. Velika ekološka prednost montažne gradnje jeste i u kratkom vremenskom periodu izgradnje, jer se za vrijeme izgradnje svodi na vrijeme montažnih gotovih elemenata. Za 30 dana objekat je gotov i useljiv. Montažna gradnja je lakša od klasične gradnje ciglama i daje mogućnost postavljanja i na slabo nosivom tlu, a zbog svoje konstrukcije otpornija je na udare zemljotresa. Konstrukcija montažne gradnje zauzima manje prostora i ostavlja veću korisnu površinu. Hvala vam što ste pratili ovu emisiju, nadamo vam se da vam se svidjela. Molimo vas, pretplatite se na kanal i lajkujte ovaj video. Hvala, svako dobro, prijatno.